ljudi bre, ja sam Stefan 05. Kao što vidite, ja ću da vam pokažem kako skinuti Agario mod. Samo ja da isključim ovaj Agario, to je taj mod, da isključim. Idete ovdje na aplikaciju, idete ovdje back prodavnica i kucate ovdje, pretražite prodavnicu. Kucate tu agar.io mod, mod i ovako će da vam se pojavi. Ovako, znači 100%, tako, i 100% ide, znači 100% radi i kliknite ovdje, radi u Chrome. I ovdje pišete dodaj dodatak i to je to. Znači samo izađete iz toga, uđete u Agarion i ovako vam tu piše, da vam se uključi. Ako hoće da ga isključite, idete ovdje, kliknite na njega i isključite ga. Ako nećete, onda kliknite na njega tu gore, i onda vam se počita. I možete da kucate, evo, Serbia, Games, BL, i možete ovdje da igrate, možete birate šta će da igrate, Hunger Games i to, i dobijete sliku. Tako da, to bi to bilo za i klip. Hvala vam što ste pogledali i hvala vam puno na 12 suba i na 270. Hvala vam puno i na 279 pregleda, znači hvala vam puno. Ja sam toliko vidio kad sam sad bio na kanalu, znači hvala vam puno do neba i ja mislim da vam sve zahvaljujem i to je to. To je to za ovaj klip, hvala vam što ste pogledali i vidimo se vrlo uskoro.